Ingabe umuntu onesiphiwo sedlozi okay, asisiphiwo actually sedlozi. Idlozi salungisa kithi amaqalayo thonga, okay? Yes, and then kube yisithunywa ingelosi. Ingabe kuyadingakala ngoba kunama self initiates namhlanje. Abantu bathi bazenzele into zabo. So is there ukuthi kwamele abantu umuntu ochiwa yes ngiyibonakaliso umuntu wamaphupho amabhayi umuntu uyakhona ukuzihlambulula noma uyayidinga inhlambululo na? Thokozani gogo, engakusho ukuthi ukuze ube la mele ube khona kunala beluqale khona. Ukuze ube somewhere kunala beluqale khona. Inhlambululo i very important to wonke umuntu onesipho sabantu abadala ikholini. Like ngishilo ukuthi sipho mina ngibabiza abantu abadala bonke. Noma ngabe isithunyana ngoba ngaba indlozi. Why sihlambululela ukuthi uma mina ngunomonde naw ngingena uhambeni lwami lwabantu abadala ngiyayidinga inhlambululo ngenxa yokuthi unomonde wayephile ezikanomonde. Now mase ngingena kule icathulo zabantu abadala kwamele ngihlanjululwe so that yonke into izoba clear. And inhlambululo is very important because kakhulu abantu abadala beza ngokwamaphupho, bezwa ngakweyibonakaliso, bezwa in different ways. Now abayifuni indawo engahlanzekanga. So mele umuntu ohlala endleleni sihlangana nento eyiningi. Abanye sithola ama miscarriage, abanye sithola ini. So you cannot just ngena kulo habo lolo ibukuthi awuhlanjululwanga. So inhlambululo is very very important. Nakuwo wonke umuntu ngisho nabantu abathi abafundisa bo Archbishop inini bayayidinga inhlambululo time and again because endleleni once ungekho lapha ziningi izinto ezenzakalayo, imimoya, izinto esihlangana nazo endleleni ziningi. So nabo bayayidinga inhlambululo time and again ngoba mina mangi-understanda kahle uma umuntu ophethe abantu for you ukuthi uzozwakala na for you ukuthi kuzobonakala labantu abakuthumile. Remember bathuma ngunomonde bantu kuzabona. So kumele ngihlambulule ngaso sonke isikhathi ukuthi whenever mangiba phambi kwabantu kubonakale labantu abangithumile not mina. So inhlambululo is very important. Oh, okay, all right. Okay, ingabe ungaqhubeka kulitsepa uphendula. Okay, ukwazeni ukuthi khuluma ngenhlambululo. Remember ukuthi mawusebizweni lakho noma uzongena ku steps ukuthi kumele uthwase noma kumele uhambe lapho khona komkhulu. Wayimele uphupha amanzi mangabe kumele ngihlanjulwe. There's a reason why kumele uphupha amanzi so that uzokhona ukuhlanjulwa. Remember ukuthi asanjiswa amadlozi afanayo. Khona umunye uhambiswa idlozi elimbi elizwenza ukuthi kusasa ukuphenduka kube umthakathi. Now umuntu uyakhona ukuthi makaphupha amanzi aziyele. No, you can't go and use cleanser kanjani. Okay, that's why kuthiwa inhlambululo uyohlanjululwa. Yes, mina nginokuhlangana nabantu athi mawumtshela ngenhlambululo ukuthi la umele uqale khona mina mangibona abakhuluma nabantu abadala kumele uyoqala la bese kathi ngidinga ini gogo ngazambele. Oh sir, how mamela yimi ekumele ngihlanjulule yini engihlambululayo kanjani. Ngiyayazi lokho ngoba kunala ukuthi nginalesi sipho nginalolu bizo engingalwazi sekumele ngihlambuluke ukuthi bazokwazi ukuthi bathi remember mangiseso unomondo bavalwe ikhethinisi unomondo ungale bona bangapha so sifuna ukususa le curtain ukuthi yonke into ibe clear. Le curtain sometimes iba the very same dlozi leli elifuna ukukusebenzisa njengezululayo. It might me ukuthi manje mhlambe belibulala belirape beliyenza into ezibhedayo lizokwamele lihlambululeke na. Ene meonika before dala abokhokho bethu babengathwasi. Yes, babengathwasi ingakho uthola ukuthi kakhulu bathi meaning like a fashion like bebengahambi baye emaphehlweni bebewasaba ke. Eqala bekunalento ukuthi umuntu uhamba namanzi umuntu ubizwe emanzini ofishe ezinye izinto ezingasenzeki manje because of ama reasons aziwa abantu abadala akithi senza izinto ngokwazi wethu. Yonke into ihamba ngemfihlo into zabantu abadala ziyimfihlo
but now bebengathwasi before iningi labo bebethwala iningi labo bewuthola ukuthi bathi amagedla that's why umuntu uthola bathi kunalo yamkhulu ophumayo oyigedla amadlozi asihleli bathi bekwamagedla because baba lekuthwasa but bathumelele thina manje so abanye babo bebethwala abanye babo bebethakatha akunadlozi elingcolile akunadlozi idlozi lingcoliswa uwe muntu osowuphethe lento yabo uyenza okufunwa uwe awusayenzi lento entuniwe so inhlambululo is very important because liyangihlala leli dlozi elalinento yalo eliphila ngayo uzoyenza nini so bele ngihlambulula ukuthi ngingene ngipure ene ekuhlambululweni nakuwe wena umuntu ozomthwasisa kuba clear yonke into ukuthi kahle kahle idlozi ekuzobhekana nalo yini la ngoba umuntu nomuntu uqala ukuthi uyamshayela kuqhamuka abadlozi abaningi njengoba ngisho ngithi akushonanga umuntu oyi-1 bakomuntu baningi abantu abashonile bonke baza ngokamba wabo so for me umntana amayaqala angene egcekeni lapho ngiyamhlambulula ngenxa yokuthi ngifuna ahlambuluke kuphume zasestradeni nezakhe kungene idlozi la ngoba mina ngizosebenza ngendlozi la so basically inhlambululo iyaconnectisa nobizo lwabo yes because bakhona abantu esithi banesiphiwo kodwa ke indawo abakuzo la ahlala khona phithe ekhaya noma emendweni uphansi kobumnyama lo muntu for as long as ungakangeni kule journey lena unobizo kuningi okwenzakalayo njengoba ngisho ene again angikangeni ngisazi ukuthi nginobizo ngiwumuntu oshadile noma ngumuntu onomuntu othandana naye abantu you do anything oyenzayo but then ungena kanjani ungakahlambuluki ngoba inenzilo yayo yes you need to cleanse so that yonke into yakho izokwazi abantu abadala before ubafaka ubashayela kwamele ubahlambulula ubakhuphule uthole ukuthi ngempela lo muntu kunani I am not saying umuntu onedlozi awumboni awuyizwa lento mawuhlangana yebo ngiyayizwa but manje iza inani alright yabona ingibuyisela kuma signs akhona because namhlanje sithola umuntu ophuphe injet or ophuphe ibhayi whether ile bubesi elani then kuthiwe okay unedlozi does it goes like that or ungaliphupha ibhayi kube nje communication yakho nedlozi or na kanjani kuna specific bhayi elisho ukuthi ndakwamela ungene ephehlweni noma ibhayi ingubo o connecta nayo nedlozi lakho na okay isole ngibonga ukuthi ngeke kamnandi ngoba yabona nalamabhaya ahlukahlukene yes fana nephiwe ehlukahlukile ungathola ukuthi mhlambe uphupha ibhayi they try to connect with you kunento abakunika zona ukuthi uconnecte nayo so that means lento bakunika ukuthi uconnecte nayo emsamo ayi ukuthi uyezakhele uyothwasa no the more connecta nabo the more bazobonisa ijini okay yes because phela sometimes ayangithi ngizwana la singaconnect then there's nothing singaconnect then akunala siyakho but once I connect with you ngizwazi mina nawe siyakho yes so abantu abakokona bomkhulu you need to connect with them that's why mele ube nebhayi labo because bahlele kulelo bhayi that's why ngithi abantu abamanje ukuthi sesiphethe ifashion mangabe kudala lesasikhathi lesiyana bathi uphuphe ibhubezi yolibulala uthathe lesasikhumba sakho so that you can connect now yes so namhlanje angithi abasesiphethe bathi animal abuse yes yeah okay now uma ngikuzwa kahle mkhulu Linsipho noMgwazeni it means ukuthi manje leli bhayi makube ngiphuphe leli bhayi pala i-connection yami nabakithi angithi and then kodwa either or le palo iyadinga amanzi so somehow yonke into oyiphuphayo inenhlambulo yayo that's why kumele uthole ibhayi mele livele lisemanzini lisehlala so that lizocleanswa angiphela liza kwenyama embi engcolile so how can ungagcoka into all right yes and also we need to understand amabhayi kahle kukhona amabhayi obungoma yes kukhona amabhayi esithunywa kukhona amabhayi asemanzini kukhona kufana naleli hleli phambi kwakho akungeke lela bhayi selokuthwasa asilonele dlozi elokuhlanganisa into umuntu uzalwa umama nobaba so lela bhayi palo
enokuhlanganisa abakabomama nabakabobaba ukuthi you are going to be connected to both amadlozi azelwe wena ngoba umuntu akahambi nedlozi elilodwa uhamba nelakabobaba nelakabomama wena noma kabobaba bengenabungoma kukabomama but uyabaconnectisa labantu ngoba bazele wena ubahlengene ngawe so abantu they need to understand kahle amabhayi it's true babulitsiphaleza esho ukuthi abantu sebagcoka ngefashion and if ungabheka la lele bhayi ngiyalihlonipha lela bhayi ngilihlonipha ngakho kwami ngenxa yokuthi mangifeel ukuthi ngiyaligqoka today I can feel ukuthi baningi abafuna ukuhlala kimi both kabomama nakabobaba and but asipha ongalibona ubani nobani aligqokile and it's true mawubone anybody amabhayi ahamba ngokuhlukana mawuphupha ibhubesi kuya iside obonisa uqhuba amadlozi bani mawuphuphe le lomswati it shows ukuthi amadlozi ahlukile njengoba sisho mara once ufuna lawo madlozi to connect with you iqala enhlambulweni ungawathenga waphuphile kodwa wawathela isniff wabeka lapho abayenzi nix ufana nomuntu othenge impahla uyibeke wardrobe wangakamtshela umnikazi ukuthi mawuthele kagogo wami ulibeke lapha gogo wakho Thank you. Tshela ukuthi gogo wakho sazihlelelele naye ubukelane nawe ukuthi akakagezile ukuthi ngiseconnecte naye so inhlambululo is a connection and namabhayi they connect nawe asiyekeleni into ukuthi uma ubone ubani afake injinji ufile ukuthi idlozi abantu mawufake efuthele engwe labahlanyisa abantu mawufakele engwe yakhe ubonisa ubukhosi cha gogo akunadlozi encane akunadlozi encane people should understand that and ba-understand amabhayi kahle angeke umuntu othi ongakaze wayenza nix bese uthi kuye hambe uyenza isiphika sengwe umcalisa lami elagqine khona abanye umthole ukuthi hamba uyohlaba imbuzi ufake isikhumba sakhona uqalephi so abantu bathanda indaba lapho ngikuzwa kahle yazi futhi mase sithasha indaba yamabhayi nali bhayibo nayi le bhali abayibiza injeti le abanye bayephehlweni for lona nayi inkinga sibhekane nayo lenzelani isiphithiphithi gogo yes leli bhayi linzima kakhulu lenzelani isiphithiphithi abantu abaningi vele umuntu unesimo sabantu abadala bhinti isithunywa wedlozi kwamela waphupha amanzi bakubonisa ukuthi sifuna ukuhlambululwa futhi sabantu bamanzi and leli bhayi leli lingakulungisela lingakulimazela ngoba elento eyiningi so wena mawungathi unaleli bhayi uyazazi ukuthi umahambelana bese ubuye uzogqoka le bhayi ungazimoshela kwawena akusibhayi oligqoka noma kanjani le kodwa mari mina ngibonile abantu abaningi balithanda le bhayi likenza inyanga enkulu mawugcoke le bhayi kanti aba-understand ukuthi and futhi leli limnandi ngoba uma uyohlambulula uphakamisa nakanjani kumele aligqokele imanzi ephakathi kwamanzi emakhosini sibonge Bishop Mjijwa cela uchaze ingabe uyawalungisela amadlozi kodwa okay uyalibamba iBhayibheli unenkonzo ingabe inhlambululo yesintu possible uyayazi or uyayenza and nenhlambululo njengabantwana bamathongo bafutha bagabha do you do that or iHoly Spirit umoya oyingcwele uyobonayo ukuthi uyakufutha or kanjani Hallelujah, amen. Amen. Ngizo wakhulumsini. Ngasho ukuthi isintu ngeke sisibalekele. Ngoba sihamba singena esilungwini uthi masoqakekile oye ebantwini bakhona isintu. So ukuhlambulula okwabani noba ngoba for an example mawukushoniwe after ngosiko lasekhaya after qeda ukushona kwaphela 3 months kumele sithole i-cleansing wonke umuntu ahlambuluke manje angeke ngithi angikwenzi lokho ngiyakwenza ngoba makwenzwa ekhaya izinto
nami ngiba part and parcel yakho. Kuyaye kufike abathakathi enkonzweni. Kuyaye kufike imimoya enkonzweni. And kuyaye njengoba uchazile ukuthi as umfundisi noma ubishop kuyadingakala ukuthi kube nelinye ilihlo. You understand, kube nelinye ilihlo. So like enkonzweni kuyaba khona abo protection ukuthi manje kuyachelwa kuyenzwana. Yeah, lokho kuyenziwa gogo kakhulu ngoba abantu abangenayo abazanga ngendlela ezifanayo. Abanye bangena bazokutesta ukuthi ngempela lento yenzayo uyayazi. Ama challenges mawazobhekana nawo ngeke akuyise phansi. Bathi bekathi wenza. So abantu bayangena enkonzweni baphethe izinto zabo. Ilento esibiza kakhulu sithi umuntu ofanayo. Bahamba nazo abazishi. So in order to protect yourself kwamele ukuthi kwindawo okhuleka kuyo ungazosindwa noma ungakhulekela amanzi wafaka 7 sticks kwathandazwa kwajulwa impela akucedwa kwachelwa ngayo yonke lento iyaye noba beza bathi bafuna ukuthi namhlanje kwenzeke lokho abakubhalile phansi kodwa ngala amandla alomthandazo esiwayenzile kuza kusana amandla phakathi kwenkonzo naye uyobuya uxabana nomuntu ayithathe kuyo ukuthi uthe kuzoyenzeka manje akusayenzeka. Why? Now mkhulu uyaye uyiallow le situation yokuthi ushuthi umuntu enibonayo ukuthi okay uyeza esontweni uyeza enkonzweni njalo kodwa lo muntu uhlushwa abakubo. Angithi khona ama situation kanjalo. And then comparing the situation and nasebazalwane they can't spot ukuthi akufani nenkonzo kamoya le alawa idlozi nesithunywa. Uthole ukuthi manje lo mntana uyambona ukuthi okay umntana abortion lo wayenza abortion mhlawumbe uhamba namathunzi wakubo abagezi mhlawumbe unesichicho. You understand? Now kuyaye kube nendawo bathini indawo la ukuthi manje kuya profitwa na ukuthi okay lungisa ezakini lungisa icaleli nje lungisa into enje. Hallelujah. Amen. Gogo lapho kuyiqiniso khona abantu bangena baphethwe into zabo abanye baboshiwe umuntu omunye angazi nokuthi mina nginabantu abanje. So mase kafika lapha phakathi kwenkonzo thina mase sikubamba ngokomoya sithola ukuthi lo muntu ngempela unabo abantu abadala kodwa manje inkinga naledlozi elibe lihambe lahlala phezukwayo. Uyayibona lo muntu siyamtshela ukuthi kunje nakanje phezulu kwesimo sakhe ngoba siba nesikhathi whereby kuyathandazwa kuthandazelwa abantu abadinga imithandazo kuthandazelwa abantu abagulayo kuthandazelwa abantu abaletha ama-CV wabo kuthandazelwa abantu abacelisayo whatever umuntu into ayicelayo. So siba naloyo session ukuthi namhlanje siyokhuleka nje siyokhulekela abantu abacela lokhu nalokhu. So now ngiyabonga mawusho njalo ngiyaye ngithi yonke into iqala ekhaya. Yonke into iqala ekhaya la uphila khona. La ulala khona uhleka khona udla yonke into it starts ekhaya. Once ekhaya kunamathunzi kunobuthakathi kunemimoya and then ukuphuma kwakho ekhaya uthi uye enkonzweni uthi uya endumbeni. Now ukhuluma ngezinto ezimbili ezingafani because baningi abantu namhlanje abaqolela ukuphila endumbeni mkwazeli. Uthola ipeace endumbeni ufila ngathi without medication yakho ngeviki uyofa. Yes.
Am I lying? Yes. Khona umuntu othi ngiphila enkonzweni baba umjiju. Ngoba uma ngingayanga enkonzweni angeke ngilale. So ingakho ngiyibuza lo question emkhulu ukuthi ngiyathanda mina ukuthi abantu abamnyama abastike kwisintu sabo. Ngoba ukubaleka mina I've been there, we've been there ukuthi manje uzithola ukhuleka kanti indaba yakho eyempande which we cannot run away from it. Nanoma ungakhuleka ufakwe ubishop or umfundisi or ube inyanga uma unethunzi elimnyama ngokwesintu kwamele ligezwe. Uma uke waphunyukelwa isisu uphunyukelwe nangizwa the difference angithi uskipi uphunyukelwe kodwa udinga i-cleansing nakona ngoba kuyicala elithize lo soul lencane le nanoma ngabe i-futures kwamele i-cross over kunento ebekiwe for yona ngoba most yabantu abanobizo bacrossiswa yizo lengane bacrossiswa yizo lengane emakhosini asingayimoshi siyeza ku part 2 emakhosini yenhlambululo. Thokozani.